برای تماشاچیان خوبونه برنامه مجاره بنیوانک بیچاره امی برای خود بدن مجاره زمان و که روزانه سبیل پشتگی سپاتیه پشتگی سپاتی روز زمان سپاتیه جهانی به مناسبتی انفازن به پسپور و زمانزان برز زانا فرقی باخن برز زانا فرقی من خیراتن ناو خیره دابن گلکس پاس برز زانا روز زمان سپاتیه جهانی گلک جهانی پیروز کردن و تسال بنا که زمان سپاتی به زمان پروردهی و زمان فرمی لگلک جهان چالاکی تر رخصن کردیش بنا که به صدان سالان زمان کردی ناس فرمی و تسال زمان کی پرورده يعني قضاء النظام الدولتي ده وقت زمان پرورده نه خبرتن کردش بنا وکی تر کوشن هاجی میشه مدرید چالاکی تر رخصن سرید اده که دما کمیسر وشا کردی بیسکنن خطرین تشا کردی و دیسا خباتنش بنا کردی منچاش بله هر تشتی جبر روزا زمان دایکی جهانی از دخوازم به روژه لحمو کسی که زمان وان دبن تالوکه دایه جمافو آزادی خوی پروردی از زمان خوی بیپارن باتنم بحر مشتن قدخل سروان هه از دخوازم به روژه زمان وان حمیا پیروز بکم ودزانن جسال 1999 ببر بجه جعالی اونسکو و افروش وکی روژا زمان دایکی جهانی ها تیلان کرن تشتکی گرینگه یعنی که سازیه که ناو نتوایی بالا دکشینه سروه یکی و هر وها بالا دولت سردست یعنی نتوایی سردست زمان سردست دکشینه سر زمان بندست دبه که هون ریل بربان زمان جبکن و چشدیا جواکه بپاریزن چشدیا زمانی بپاریزن و اف زمان کنها بیستاتونه ج پرورده و ج خدمت گلمپری محرومن هون ریل بروان جبه بکن البته اف جبو گلم بندس جبو زمان بندس ای بیستاتو گابکه گرینگه لی تیرناکن جبو که دوی 100 سال در نمازه دوی 100 سال 21 ده زمان که هزاران ساله لبرخودانه حتی روژه ایرو هاتنه بمینن و بردوامی به جیان آخوا بدن حوجه که زمان وان جی لگوری زمان سردستا خودی همان مافی بن پرورده جی ببی زمانی بکرن وشان ببی زمانی بکرن دقادا گلن پریده اف زمان ده خدمت نجیبه بکارانی دا که کاربه گشه بخوب بده خوب پاریزه او زمان خواه کاربه و گوهزه نفشن دهاتوی جی لی ام زانن مخابن روش نوسانه ام نها گابا که دو چارچوبه زمان کردی ده لبه مسئله بین نمازه لباکور ام دبینن که جبر پولیتیکاین آسیمیلاسیونیست دیین سادان سالام تکارم ببیجن جبر که نتنه به کمارا ترکیه و جدما عثمانی و دست پیدا کرده اف زمان جگلک واران هاتیه محرومشتن قدخه هیا استاتویه و کرد بیکارم زمان خود پروردهی ببین لما قلنا هلوسة حكومة الدولة إن 6 سال دياره يعني ناوي جلك باجار وبندوار وحمود تشتان هابي كارتن إسا إنكاري ما يصير زمان دردام في 6 سال دردام بس آيه رئيسين كردان بارتين سياسيين كردان ديسا سازين جباكين كردان ين بارزوان ما في مروان جال وحمو كسن على قدر جبوك بزمان كي فرمي وبزمان پروردهي خباتين كتين كرن چین تیر دکن تیر نکن بناکو حکومت گاوان با بیشتر لازم چی بکرن مومیه چاشور و بیشتر کابل چاشور و هم بیشتر جبر که براستی نه پشتیبان پلیتیکای زمان بر بنبونی وقت چه بر بتنبونی وقت چه و به تایبتی جوان و زارو که جبر که به زمان خوی دایی که مزن نابن خطر پیش زمان هیه لی مخابن اندام جواکی بخواه سیاست مدار پیشنگ روشنبیر هنرمند ام ببیجن کسین هشیار ین جواکه بقاسی کتی هیوی کرن لمسئله زمین نابنه خودی حول هنه گاوابتن هنه چالاکی تین کرن نکنای کرن لی قیم ناکن نبسه
ام دکارن گلی و گازنا بکن کن ببینن سیستم اولمه وها کریا و جبر ویا و فلان بیوان ایدی جدما تثبیتا ویداتر حوجه جبوکو او روش به گوهرتن چگا به آویتن لسر وان سری به ایشاندن ام دکارن ببینن جسال 2020 دا لباکور دناب کردا دا تبگرا کردان دا و همو پیکاتین جواکا کردا دا هشمندی یک دوی واردا چه دبه پیش دکه سال به ساله باشتر دبه ام نکارن ببینن سال به سال خوزید بپار جبو به روشه گشبینن لیب قاسی که تی خواستن نا دبه کرد به دو شکلا تیکوشینا خواه بدن جبو به دست خستنا مافی خوی زمانی که مگو مافی زمانی هر وها مافی چاندیه جبر که زمان هیمانه که گرینگ یا چاندیه یک جبو که او سیستم گاف به پاش دا باویجه جبر که او قانونین قدخکر هاتنه دانین روله بین هلانین دبه با آوای سیاسی دیپلوماتیک و خباتین لوبیا چه نتوی چه ناب نتوی و گاف بین آویتن لیا اساس یا دیارکر هلوستا اندامین وی زمانیه اندامین وی زمانی چی قاس خودی هشمندیه که خود یا زمانی نکو لزمان خود بین خودی و ده هر واری جیانی دا گرینگی به زمان خود دن به وی زمان خواه ببیجن برهم هلد برینن به وی زمانی تیکوشینا خود دکن یا جی که زمان تیکوشینا وان به گرانی به کردیه آن به ترکیه دما کمالا وان تشتا بلیرم مروف کاره روشه باشتر زلال ببینه دادی دنیجی تمام کن راپور لیکونن نسکو ایدنرن نسکو تالوکین سر زمان و زندگون زمان به 6 خلان دیارده که yani یک جه مثلا تی گفتن که گل همو بشه جواکی همو تمن به زمان خوب آخون او زمان سزدی گل که زاروگ ناخون دایی که کارو پیر باخون او تالوکیه ده گل که زاروگ ناخون یا کمک بچوکیا کارو پیران باخون او زمان برتونه بونه و کس بوی زمان ناخون او زمان تونه تمام کم به لوان پیوانا بنارن و کردی لبوری وان پیوانا بوزنین کردی که بکناره بشه وجبنا کو اف خوشبت هلبي رزقات في كيتش yani ya heri girek kumru ji dahatûya zimanekî behs bike ku ka dahatiya wî zimanê geşe an na nîşana herî sereke zarok û ciwanin hejmara kesê ku bi vî zimanî dipeyve di nav zaroka da û di nav ciwana da çi ye wekî wê jî amaje pêkir eger zimanek tenê di navbera di nav kesê navserek kar û pîran da bimîne ew ziman di xeterê de ye ji ber ku di navbera nifşan da windabûna axaftina zimanî pêk tê ji bo ku ew çê nebe lazim e ku endamên civakê zimanê xwe bi hêsanî bikaribin veguhêzin zarokan ku ew zarok me goya ayendeya zimanî ne jî dahatiya wî gelî ne jî ji ber vê yekê mirov dema lê dinire dibîne ku bi rastî Kurd nemaze yê xwenda bêtir asîmle dibin dê bavê xwenda bêtir asîmle ne û zimanê xwe neqlî zarokê xwe nifşa duhatî nakin ev ziman aniha li Bakur bi piranî li ser milê kesê nexwenda û kar û pîran e ev jî xebatên sosyolingwîstîk yên meydanî û şirketên lêkolînê û lêgerinên yên raya giştî derbara rewşa ziman da ban danaya dide destê me ku em dikarin van gotina bibêjin ne ku em ji ber xwe dibêjin tiştekî ez dixwazim bipirsim di salên dawî de yani kesek ku ser ziman lêkolîn dikin kesek ku ji bona ziman xibatên meşînin zêde dibin êladiyê dinê xwendin û xwendin û lêkolîn jî zêde dibin lê dema salên borî dema ku mirov berî nodî û şûnê berî ku gund vala bibin لەگەل کو خوێندن و نویساندنا کوردی تونه بوژی و پەروەردەیە کوردی تونه بوژی ئاخرتلا کوردی زێدەتر ئەم دەڵێن کو خۆشانی کوردی زێدە بوون پرتوکێن کوردی زێدە بوون سازین کوردی زێدە بوون لێ vê carê taybetî nava bajaran dibînin ku êdî kurdî têk diçe yani jî ciwan û zarok û kurdî naxibin bena yani mirov kar çawaşî ke tesîra çil ser vê yekê zêde dibe yani alîkî zanebûn zêde belê tesîra asîmîlasyonê ye bi taybetî jî li Bakur ji salên heştê bişûn de zêdebûna derfetên zimanê Tirkiyê
چه بریا مدیای به تایبەتی تلویزیون مالکه به تلویزیون نینه و ام ببیجن مدیا ترکی قدخه سر زمان کردی دبستان هجمارا دبستان زیاده بون برای هر مثلا برای هر گندی برکی دبستان تو نبود یا هر مزرعه تو نبود نه گندکی به دبستان ترکی تو نه گندکی تدا ایدی تلویزیون رادیو قنال ترکی تدا نبین تو نه و جهیل آدم باشی ام ببیجن پیشنگین گلی کرد ریبرین گلی کرد یه هشیار بوی یه کل خواهو لزمان و ناسنامه خود دبو خودی جه کردی بیتر به گلی خورا به ترکی ده دستینه ام دکاره هنگی بحثا هبونا اوتو اسیمیلاسیون ایجی بکن یعنی ام جی به زمان ترکی کارو باره خوی هشیار کرنه دکن ام جی تاثیره که نینی لبه روشه دکن راسته من 20 سال بره گوت در ناو کرده ده هر دچه خواندن و نویساندن به کردی زیاده دبه لی آخافتن به کردی کمتر دبه وکی ناکوکی دهات دیتن راسته لی وکی مگوی یا دیارکر لور که اف زمان در باسی نفش دوهاتی دبه نابه البته جبو زمانی که ده خطره دانه ده تالوکه دانه لبر مرنی نه یا جروشه کوانا شکستنو کی هیه هلبرینا برهمین بوی زمانی یه بکاریته جی گرینگه لی یا هری گرینگتر بردوامی آهافتنا بوی زمانی اگر او بردوامی نبه قد ببه و نگیجه زاروک به زمانی که مزم ببین چندی برهمین بوی زمانی زیده ببنجی نویسکار و ببیجن شاعر و هلبستوان و نزانم رومانویس و چیروکنویس وی زمانی زیده ببنجی زیده قیمتا وی نامینه جبرکو ده نابرا نفشان دا وندابونا زمانی ده چه دبه خطره مزن اوه Peki iş buna çareseri peşinyani ve şeyler hep karşı peşinler. çareseri evet cana dedim em Kurd bahsa hen metod revbazın radikal dikin. Duvarı demokrasi daji duvarı mafu azadiya daji duvarı zamani daji debe em gavin radikal bavejin. Yani jixwe jmala xwe jnav mala xwe ji sazî dem û dezgehê xwe dest pê bikin û vî zamanî ne tenê bikin zamanê ku gava hewce bike em pê bipeyivin gava hewce bike em bi vî zamanî bi kesara bidin û bistînin na divê di her warê jiyanê de ev zamanê sereke be ew hişmendî ne tenê bi rewşenbîrê Kurda bi xwendayê Kurda bi kesên hişyarê Kurda bi dê û bavayê nexwendara jî hebe divê ku berî her tiştê zamanê nav malê yê sereke tim û tim Kurdî be dê û bav tim û tim bi Kurdî bi zarokê xwe re bidin û bistînin ez dixwazim behsa rewşeke din jî bikim ji ber ku Kurdî di rewşeke dezavantaj da ye ji xwe dê û bav bixwazin jî nexwazin jî ji ber rewşa heyî zarok hînê Tirkî dibin bila xema wî nexwin ev ê zarokên me hînê Tirkî nabin ew ê li dibistanê xwizem çi lê zarokên du zimanî û pirzimanî ji zarokên yekzimanî jîrtirin jîhatîtirin di mesela perwerdeyê de jî zarok bi hev re jî dikarin çend zimana hîn bibin ev girîng e yani hem dikare Kurdî hîn bibe hem dikare Tirkî hîn bibe û gava ku ew di zimanî be ji kesekî yekzimanî ew ê jîhatîtir be di mesela xwendina xwe da jî û sibê rojî di dan û standinê xwe da jî her wiha ji bo ku civakeke demokratîk li min biborin civakeke demokratîk plural pirrengî pindengî pizzimanî çê bibe jî hewce bibe yekê heye ew civaka pirzimanî û pirçeşîdî jî civakeke demokratîktir û müsamahakartir e. Güzel gün mücadele yani xwaz perspektife lezzetler ki. Ha gelecek hencet nişanlıdın bej be Kur'an bi Türkiye zarokeme bi Türkiye daxivin le gel ku li malê mesela dema ku mirov diçin navçeya medyatê ya Mêrdînê Suryan di mala xwe de tenê Suryanî daxivin û li der bejî bi zimanê cuda daxivin ha em dikarin bejin ku em li mal li durê malê Kurdî qedexe bikin kolan çit be bila bibe
ببرن بقول كردي قد خب تركيا قد خب قالكو ام المال تركيا قد خب كن هندري مالي انج بولاني زمان در بچل بلا بلا اوي چا باندور سلم در بياجي بيتي بنا مرو كار چا بده يعني البته جبو تدي هن كيماران اكاليتان يعني وسا مثلا بجل اسطنبول الروم وارمن هبو تدي جواك تركيا اخي بو هجمارا تركا زده بوجي لحتى نهاجي لبر خوددن قد نبت به زمان مين نامالي بلا بارمني برومي بإبراني به كولا مخابن تركيا وهجمارا لجبو كردا اب يك نراسته بلکه جبو کرده کل İzmir'e dibine ل İstanbul'e dibine ل Ankara'ya dibine در دور تحمی به ترکیه آخه بین بلکه لدیست کار زمان خلا مالا خودی که لجبو آمده جبو مردینه جبو سرت یعنی جبو باجار کرده جبو قضای کرده هم نکارم ببیشن گاوا کو اب زمان دهاتا قدخه کردن و آسیمیلاسیون سر کرده هاتا پیکانی ولید تنی ترکیه لدایرین حکومت بو بازار جی بکردی بو کوچه کلان جی بکردی بو لج کوچه کلانا دست بکرین نا مالا مجیج مستندن لی ام دکارن هم نا مالا خوشی جوان رزگار بکن هم کوچه کلان دامو دزگی خوشی جبن تاثیر بی زمانی رزگار بکن و ام دکارن بری آسیمیلاسیون بری پاشکی بدن نه بهانه نه یعنی دبی میرو اوک نکنه جان راست هن کسنه دبیجی او آگرینگه و مر بکیجا زمانی کاربا خو ifade بکه اوه آگرینگه و مافو آزادینه لی مثلا مافو آزادیه تکا کسی تشتکی دونه فردی تشتکی نه لی مثلا مافو آزادیه گلکی نتوکی بندست تشتکی دونه مافی تکا کس تشتکی دونه مافی کولکتیف تشتکی دونه مافی زمانی مافی کولکتیفه دبی اموان تبی هم نکن و ارگه وکو ام بحثا نتوکی بکن ملتکی بکن گلکی بکن برای هر تشتی دنگی وان ناسنامه وانه دنگی وان جی زمان وانه دبی که مرو دوی چارچوبه دا نفکره هشمندیه که شاش دنامه کرده دا جی مخابن بلا بویه دبی ام به هشمندیه برواجی بکن ام ببیجن اصل بری هر تشتی زمان منه از به زمان خود تکوشینا خود مشینم از به زمان خود پروپاگاندا خوشی دکم آژیتاسیون خوشی دکم کارو خبات خوشی دکم و به زمان خود کارو بار خوشی دمشینم و به زمان خود چه دخوازم به زمان خود خوازم یعنی الهی دبی که به زمانی که سردست او زمان گلی حوالا اتکارم ببیجم زمان تنی به آخافتنی جی به پیش ناکوه جبو که زمان به پیش بکوه دوی 100 سالا 21 دا لگوری زمان سردست دکاره به لبر خو بده کلو که ماسی خود دابین بکه دوی که او زمان به زمان نویسکی او بوی زمانی برهم به افرادن برهمین ده هر واریدا وی گاوه زمان ده کمله به پیش دکوه ده عدل رنگ روچکه که دن تیوی زمانی و بحانه نامینه که ام ببیجن یا از کارم ارز ده جیانا روژانه دا چند تشتی کردی ببیجم نکته مجار دن از تعداد تنگیجم نه لازمه هم هنک خو پرورده جی بکن جبو کو ام بکارمن زاروک خو جوی تالوکا آسیمیلاسیون وندا بکن نخو پشتی زاروک ما ام دمرن ام گلک سپاس سر شاوین به تماشاوان خوبونه برنامه بجار میوان ده رسار سمازان زانا فرقی درباره روش اسمانده آگاهی گله گریم کنه ام گلک سپاس کن ام گشتن دایا برنامه پایش بیر نکن ببین آبونه خوبونه و خوبونه بشوپیدن هروها اسمان خویی فرقی ام گلک سپاس کن برای زانا فرقی دور سپاس سپاس سر شاوین